Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Syukur kemangare kareng Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ni kanana alhamdulillah. Laki salawat mangir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nani kana mo Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Serbatangku yani kani pakalabir dari Allah Ta'ala. May makini masing-masing amoji mangarekareng Allah Ta'ala. Nasabaknya tanasar kacenggerang rilalang katalas santa. Sehingga ni inja ini gaukang siapa jaina yani akan perintang Allah Ta'ala. Siagan ni bokoi yang asenna. Tanapak biang Allah Ta'ala ni gaukan rilalang katalas santa. Alhamdulillah serbatangku. Anjo erok ni bicara ane dilalang melak mereka yami antuni kana apa jeni kananya Islam nasaba jai kamakamanne taunakana kalen na Islam tapi tena nagaukangi ia na perintah yang Allah Ta'ala tapi ia jenagaukang ia mabiasa ia tan napak biang Allah Ta'ala ni gaukan dilalang katalas santa. Na tena kinakana to macat nakana to cara detta tena kina parallu herang punna cini ke bangsa nun kammanne na sabat relenja ina riolo nya memang merupakan ni kana kamma anjo nakane kalen na Islam tapi tena nero anggau kangi yana perintah yang Allah Ta'ala ya jinagau kang yana papisangkai yang Allah Ta'ala maka nakana moto panritata nya tongan turupa tau tallu jiwatun na Islam yami anturiatun na jari-jariang yari lasukan ri anronna maruanna yami anturiatun na jibunting yang ketalunna yami anturiatun na jimate tallu jitampa tallu jiwattu na panjari Islam kalenna yang pertama yami anturiatun na jinilasukan ri anronna riatun na nilasukan ri anronna iya manroma Islam nga ya tundur karella Ta'ala angkanaya batang kalina Islam relakan Allah Ta'ala nile mini akika ni cukur mi ukna ni bacam mi barasanji ni toy musyagam bacang salau mangirabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi ini kira lang katalasanna tena nairo anggau kang yang asin na parintahan Allah Ta'ala tunna malompo maruan na mi antur tunna jibunting niya mi pakkau arle kanna niya tommi walina bakang anjo maharna biasa ini kana safarangka alas sambayang ni bahkan dipangaliangi pacarama ni pangaliangi pangaji tapi ternyata setelah lihat baki bunting mabiasa tak kalupa mir Allah Ta'ala tena mayroon ng gaw kang ini kanaya parintahan Allah Ta'ala matalun riyatun naji mate ang apa na ni kanan riyatun naji mate riyatun na mumati ni patahlalil kami ni patalking kami ni bacayam mi kurangang ni pangalia mi patta'ziyah ni era ni mari pangmantangan kalabusanna nasabak rampe-rampe anu mabaji dari Allah Ta'ala maka sehari batangku yami anja modelik na rupatuanyo sumpaing niye kisalang ni sesar Allah bukona dari Allah Ta'ala nasabak pases sa tina pasanggan maka dari kambami anja sehari batangku may maki segang itetta naki masing-masing ang paresa batang kalenta ang kana apa nirang kamakkamanne harus kini sadari kana anne talasatta anu niyak kalakbusanna kuna lakbus mo katalasanta landan lekam mangimangiri karaing karentena sing kamakkamanna anne tompolinua bahkan karaing yang asen nang kuasai diriwaya kampung yami anto kampung lino segang kampung akhir sari batangku ya ini akan ipakala dari Allah Ta'ala kipamak porang yang anne sari batang taitetta nasaba anjir katalah santa kamagkaman ni mabiasa lalo nakanay kalen na Islam nakanay kalen na minawan na nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi tena nalekba ero anggau kang ibat turi lalang ngatinna ya daga tena sikadi niya na ero anggau kang ini kananya sambayang anne sambayang anu lomo gaukanna anun tena na susagaw kan ni kanya sambayang
tapi mabiasa ni kinatabasus sa rupa tawa. Punaan tama mo bang sambayang biasa minatongko rantolin na nakana mo sibu inja anja majama lino. Padahal pakyo na Allah Ta'ala ni palangiram merimadi rantolin na tapi ni inja natongko na sabab patongko na fasunna patongko linona na pakalompo si mata di lalam batang kalen. Kama medyo kapan sa ribatangku tena na parlo kaya sasakale anjari ta Islam. Harus nasanna ranuta anjari Islam. Nasaba antu Islam nga agama na pili Allah Ta'ala bahkan niya ka agama risasen na Allah Ta'ala ya akulliya anjadi dungang kasalamakal lino ahira nakana Allah Ta'ala inna dina inda Allahil Islam yami antu agama niya ka risasen Allah Ta'ala yami antu ni kanaya agama Islam tena agama malambusuk sangadin na silambusuk na Islam nga tena agama tojeng sitojeng tojeng na Islam nga jibawang agama tojeng tojeng. Jepang maporang deta punanya salah rilalang kana bicaranna nasaba inek kirupata babisa tonja bicara tidak na berarti malakbir kana ikat tengasing tapi insyaallah apala kiralla Ta'ala berarti kamma yakulle kana pakala berengasing Allah Ta'ala nana kulle na sareng ke pangamasianna nana pasalama ke Allah Ta'ala lino akhira kamma mikapang nakutongko makanangku assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.